muraho bakunzi bacu, muraho murakomeye mwese. Natwe turashima Imana hano kuri Matare TV. Dukomeje kubashimira ku rukundo rwiza muri mukomeza kutugaragariza. Imana yo mu ijuru izibaho umugisha. Kandi nizoze mbabwira ngo Imana izibaho umugisha, muzamwikiriza muvuge ngo amen. Pasiteri yaratwigisha aratubwira ngo nazoza duhesha umugisha, tuzatwikiriza tuvuge ngo amen. Aho uruzoza ama wiki kujya ujya mugisha ububonye. Rero murabona ko turi kumwe n'umukobwa hano, umukobwa mwiza. Murabona ko tugiye gusa muri munabanje uyu munsi navuze ngo ndamutumira kuri iyi channel aze adusuhuze hano. Rero tumuhaye ikaze, reka atwibwire. Karibu mwene data. Okay, Gira amazina yawe. amazina yanje nitwa Diane, cyangwa se Nyanzanira cyangwa Nzanira, unyita uko ushaka kose, ntacyo bitwaye, ariko ndakera kuricagamo ibintu birebire simbikunda, nakunda ibintu bigufiya cyane. Nkaba ndi umudamu, mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, abana beza. No bavuga se gutavuga abana rero neza cyane, igikorwa cyane cyiza. Muri kumbona ukuntu mzibushe nje n'uyu muvandimwe, twabaye ba matoma, turabyibushe gusa n'imbaraga z'igikoma cy'ababyeyi, turabyaye mutwihanganire. Ariko kuri iyi canoga nuko nkabicatswe mu badahugwa, umusukuro kwangeze. Yego, reka mbere utaranyegereza reka mbasengere kuri iyi canoga, sinozana ngo ndeke kubahesha umugisha. Nari mbonye ugiye ko kunca mu ijambo ko ari ngaho ngaho dusengere mama. uriciyemo mama. Ariko se uradusengera nayo mapataro? Amapataro Bari cyo kibazo jewe ngize. Ikibazo ugize ni pataro. Ipataro irasenga se nyirayo. Nije none se ndimba senze nambaye ipataro bivuze uko sinzi ko mwijuru bumva. Barumva mwijuru kandi bazamumba ipataro cyangwa ijipo, twese bazamaze. Kana mama Mwijuru gatayitenge tarupana. Habayiki Ayiwe ni Yesu n'abakirisitu Yesu n'umutima gusa. Yesu azayambara akikwize, kurumva none waramubonye? Ntamubona. Ubu kurabona niyo wayibona madani, niyo ubonye. None uko turabona Yesu, Kuzamubona mu shusho yanje. Uku natwe turi mu shusho ya Yesu. Turabana ba Yesu. Ese uravuga sinzi wowe kuri ahubwo wewe niwe utagize. None se ureka kwambara ipataro gaje sinambaye gatwatunzi tugufi. Kabega natwo no twambara ni kongera gute? Yewe umuntu none ndiyoroshe murimo muramwumva. None ukipataro Sino twambara kubera ko nabaye umugore, ariko hano twebwe dukunda ipataro n'igitambara. Uzanye bakunda ipataro kubara ayo ndayo dukunda ibintu byika, amakanzu yika, amajipo yika, ibitenge byika, ariko amapataro na mini n'umutwe wazi. Aya twende tubikanga ni imyumvire yanyu n'imyemerere yanyu. Aho kuko ntito novuga uko turajana se ko turumvika ibyo mvugo urabyumva, ariko sino igitenge nzacyambara nibyo nzanambara nzajana mu kanisa n'amakanzu yika, mbona ndi umugore w'iyashima cyane. Ariko ipantaro niyo kuja mu mibyizi jewe umbone n'intuze cyangwa nzoze ngaho pfa gusenga abandi bumva. kubera iyo nzavuzeho nzoza nambaye akabutura ubutaha kandi nzambara yewe ngaho mwandike hano muri commentaire, mwandike mubwire uyu muntu ko muramumva gute. Ivyo kandi yatubwiye n'umudamu ufite abana babiri, ariko nuko ipataro tiraba ikibazo abantu bose kubera ko abagore ba pastor maze bazazambara n'amakosa, kandi abagore bakuru cyane, kandi urabona ko kirimo twambona n'ubutoye. None se ziganaga nawe ngo ndambara ituze ngo ndambara yego titungana, ariko hari n'abatoya kuri wewe bambara imyenda kandi bakikwiza. Nese sinikwijije hari ikintu washije uri umugabo kurambara ipataro uri umugabo. Yiga si y'abagabo, hari iz'abagore n'iz'abagabo. Amakuru gufi cyangwa uzugira ngo zose ni zimwe. Twatumiye abantu benshi ariko uyu we ni igitabo.
turambure kwicano amaboko Imana izoyigasangire Imana kandi mumirize dusenga kandi jewe simpumirize kubera iyo patara ngaho senga kano ndarisenga sinzi aho rigera nimba ryumva nibagegera kugatuhagi ko ndashaka views hano ko ndashaka views baze kandi ganje ndi views zigendera uku nguku nturuza bambona bazaba bavuga ngo ugarure wa mugore kurumva ngaho senga niko bintu biza bigenda nawe wowe gugu nindase wo kureba uri wenyine ntawe ntamutora ukureba reka nguse yewe kana katarabone no ndageze ngira ngo ngira ururimi ariko none byashize amagambo yanshiranye ko muri mwumva namwe ngaho senga Imana yagura cano mana we cano we ayiba wese gucano twoyisengera gute mana turagushira yemwe abantu b'Imana mwe nukuri ko senga Mana reka kwereka icano Mana turagushima muhumiriza haje icano yitwa gute Mana we twisenge Matare TV show Matare TV gusa Matare TV Mana uyagure kakujuza umuntu azatera ibijumba bikamba bimera bigasangara mu murima wose views abantu bari kureba iri ni kanisengesho timugere ko ndavuga abantu bari kureba bakamba bagenda badakanze subscribe uyu mugore gantazi no kubivuga ndazi kuvuga subscribe aza bivuga muze mu mugande na share na comment mana we twovuga iki tukareka iki ejo bundi azotangire guhembwa kandi uko mpambibona izi faranga ni ziza ntabwo asoziba ndabibona dereka azamabwira afite faranga azashira azabwira azashize none mana we ariko none Imana urantangaje Imana izo mu mutima wo kumpa ku ifaranga kuri icano kandi Imana izo yagure cyane kukuntu Imana iza yagura ibintu byose bikaguka Imana iza yagura spaghetti tukazibona mu isafuriya tukazibona ari uduti wazishira mu isafuriya gutya zikaba ziwera zikaba intuze tukazijya Mana we umugirira nawe neza Mana yo mwijuru urakoze Imana kubyumvishije kandi ubidukorere amen iri sengesho noneho nuko amaze kudusengera muramwumvisha ukuntu amaze kudusengera ariko nje iri sengesho sindyumvise ntabwo ndyumvise oya abandi baryumvise wenda n'Imana iraryumvaga ntizirebaga ariko Imana ntizireba ipataro tubwira ikibazo cy'ipataro Imana none se ipataro zavuye ni mu bagore w'abagabo izi z'abagore ni abandi bagore uzi ko iyi nambaye umugabo atoyambara iyi ngiyi uyu waje gantiyo yambara iyi ni yaje gana wafite iziba aho uyu wakoze yarakoshe yari gukora isabune se hejuru y'iyi isabune agira hari yari gukora iz'abagabo gusa iz'abagore ubundi izo ni iz'abagabo aho noneho wazikoze urumvaga ni wowe kochika wazambaye gasibwe kibaye ese ubundi igitambara cyo kubera kutacambaye yewe reka mbabwiye wamfatiranyije jega ndi views ngo nze muhe views sinari nagasokoje dore sinasukanda umubyeyi ariko ayiwe umubyeyi ndaza egira n'umubyeyi nawe sinambara igitambara tikiza kimbere dore singira uruhanga ngira umusatsi wo mujisho sino kwambara igitambara shuriya nuko kwiza nyine kuwufuka ndawufukira iki wowe mujisho kura ugaragariza mupfuka akera narakunzwe na aho kigwa untereke uyu nguyu ni igitangaza si umuntu twasanya kuri kamera ego murakoze cyane tugeze ku musozo turagira ngo usezere abantu tuzosubire tubonane ubutaha wakoze cyane kubera ko nagutumiye nawe ukanyitaba okay murakoze cyane umwukaga muvuga n'icyongereza kuri cyane ni gute tacuzi oya kwizi ntabwo wize ko ndakubwira ngo uzuvuga n'icyongereza n'abandi bantu uzohera n'abanyamurenge gusa bazaza kureba n'abanyarwanda n'abandi wowe urakizi sinajya Yesu jewe umaze imyaka ingana nta masomo
Wati wagiye kumasoma. Nizi igifaransa. Nacyo utacuze. Tuvugane igifaransa gira urebe ko ndavuga. Ngawe kivuge bonjour comment ça va? Ça va bien. Tu es où? Oya ndagagiye. Nani sana muri rw'icyongereza cyane. Kamari uzi kureba uribeshe. Nanigiye kukubaza ngo se witwa babivuga ko tomate tape. Gayi. Aha uvuga icyongereza. Icyongereza reka nkubwire. Icyongereza kujya naje gusanga naje umugani wawe ndi gucyongereza kigoye. Ntabwo kigoye. Uvuye kumenya gusa I na my bena fu. Kazuvuga ngo my son, my daughter. I ni I love you. My God. Jesus way. My God. Ntabwo kigoye kandi n'abana bawe barize. Base baba kwigisha uzoza utubwira nzambigisha nzambishura menerevare bakaja kwiga. None se naje ko baranyigisha. Aho nukuvuga ngo tuzoza n'abanyakenya bazobumva kino kiganiro. Uzohera kuri views gusa zimwe. Imana gasumwumbati ngo reka ubutaha tuzoze gukora mu cyongereza. Hakilas. I'm ready now. Kakuga ndi wokumtuko.